Ja sam radio u Nemačku sa ovim rođakom iz Golog Brda, Sulejmanović, pa nas dvojica smo bili skupa. I tamo smo kod Darmstadta nešto i tu ti Novaljići i oni radili u Darmstadtu. Ko je radio tamo? Znate li ime? Ko ste vidjeli tamo? Boga mi sam im zaboravio. Imena, radili su tu i neko nije kazao, znaš, kaže, ovdje ima Novaljića, znaš, od ovija naše, ovdje što su tu. Da mi ime, da mi stan, da mi telefon i tako se nađemo i zakažemo i mi odemo kod njih na stan i tu se poznamo. Jesu prvo one došli? Jo, prvi smo mi. Vi ste? Pa smo poslije mi. S kim ste, ko je išao tamo? Ja i Abit iz Golog Brda. Abit, a Juso? To smo se mi u Nemačku upoznali. Pa kad smo došli ovdje na odmor, onda sam ja pričao mojem, hajte da idemo svi. I onda smo se skupili svi koliko nas ima ovdje. Jedno 20. Ko je došao s vama? Ko je bio? Juso, svi smo bili. Juso, Abit, Murat? Nije. Nije Murat tada. Nije Murat, jel? Ovi svi što su, ova omladina, ovi moji gore, sve to su jedno 15 ne imali. Sefere, nazime, sve. Zajednako ste otišli su u Lagatore, pored smo bili 2 dana, sve iz kuće u kuću, te ih posetili i tako to. Ko ste vidjeli tamo? Sve smo ih vidjeli, oni što su tu bili. Bio Pazlija, bio Juso tamo ima. Juso tamo. On mi je kazao da je vama vidio. Pazlija bio. Islam? Bio Islam, je li bio Islam? Bio je, mogu kod ime. Revko? No. Umro je, bili smo na Seno dženaze. Seno je umro. Nije tada bio kad smo mi bio je. Hasan isto bio i on im beše kao ovako najbolji. Hasan Novaljić, otlen. I to Šemso, poboravio sam, Bogam pa imalo njimaše. Šetali ste tu, ne? Od kuće do kuće. Ona došao uzore noć sutra. 2 dana, ha? Tako da smo i svi obišli. Poslije su oni nakon toga došli kod nas. Prvo, šta su kazali one? Kako ste za Novaljića? Šta su kazali vama? Kaže, Novaljića je imalo 3 brata u Lagatore. 3 brata u Lagatore, jeste? Oni su se zavadili s nekim pljemenom, kaže. Latiće. I tu su se oni ubili 41 žrtva što su izginuli. I ta 3 brata su se odselili odatle. Kako im je bilo? Jedno, ne znam. 3 brata. Jedan je u Travniku u Bosnu otišao. U Travnik? Tamo ima 30 kuća Novaljića. Znam, u Tursku ima od Travnika Novaljića, ja sam našao. Pa eto ja da ti pričam. Jedan je ostao u Lagatoru i kaže na jamnik kod nekog popa. Sakrili se. Aha, Islam, to ti je Islam. I što je Murat bio otac svi ovi, a on je došao ovdje. Murat? U Pazaru ovdje. Koji Murat vi kažete? To je Šačirov otac i ovi, ja znaš što je taj. Jel Murat je bio najstariji? Taj najstariji Murat bio. Šačirov, Sulejmanov i Beganov otac. Jeste. Murat je došao. On sam je došao. A žena mi od koja... Ne znam. Ne znate. Ne znam, a da nisam ja tu istoriju. A Beganov, žena, znate? Ne znam. Ne znam. Ujkanov? Ni Ujkanova ne znam. Zašto ne znate? Ovo je vaše bike. Niko mi nije rekao, nisam čuo. Nikad nije. Ja samo znam ovako mojega oca, žena i majka i to, znaš. To sve znaju, a drugo ne znaju. A tamo deda i pradeda ne znam. Allah. I oni su se tako naseljili tu, bili na Jamnici kod Gaga, tako, kupili su to u Piskopovce. Poslije što je bio u stovu Lagatore, on kad se to malo stišalo, sredilo. Ramov sin, on je Ramov sin. On je ostao tu u Lagatore i naslijedio to Novaljić što su imali u Lagatore.
I tako da je tu sad 30 kuća Znam. nastalo, znaš. Od Islama dolazi, a Islamov otac je Ramo, tako znaju oni. Pa tako Tako znaju mi su oni. kazali mene. Pa Ramo sigurno je Muratov brat. Jel To da? jeste, to što je otud ovdje došlo od toga Murata to, pa posle nadjevanje Ramo, pa ponavljanje Murat, to uglavnom. Od toga beganje do ime Murata, naša parade. Od Begana je Ujkan Ujkan i Murat. i Murat. To je Murat dedo ime, jel da? Jeste. Pa u Travnik i ne znate, jel da, ko je Ne otišao? znamo ime. Ima u Gradačač Novalići. Moguće. A Ja sam samo čuo. ne znam kako se vezano nama. Pa sad. To je toliko. Pa poslije su došli ovdje, što su pravili ovdje, oni Novalići iz Lagatore. Oni su došli ovdje da uzvratu nama tu posjetu. Koji godine su došli oni? U 85. ali... To je bilo... 74. To je 70. Pa u koji vrijeme ste vi otišli tamo? Prvo? 75. ali 4. Mi tu neđe, 80, tu smo otišli, zaboravili. 84, tako mi kaza Moguće, Hafiz. išli smo, oni su posljedno uzvratili nama Aha, došli. 85. godina je. Oni su došli svi, malo je 20, puno se opet. Kod mene noćili, pa otišli kod Dobija. Koji je? Kod Jusa. Jusa. Pa se otišli u Piskopovce. Piskopovce. Gore Mijamidža, Suljo. Pa poslije... Ima li neko da živi tamo u Piskopovce? Nema, jel? Nema, pa zari. Vaš Amidža Juso, jel? Jok, mene Mijamidža Suljo. Suljo? Suljo. To je Amidža. Suljo i vaš Suljo i Mumin su mi u Amidži. Aha, tamo. A Davut mi je otac. A imate Hala? Hala. Imamo. Kako ime? Jedno je ime Kada, jedno je Muhra, jedno je Fata. To ne znamo. Znate li vi ko ima od Kadra, Znamo Mura? sve, oni živu u Pazaru. Sve znate to. Ovi od Muhre živu u Tutinu. Stan, ako imate vreme da pitam to.